Asifiwe Yesu mwana wa Mungu. Napenda tu niongee kwa ufupi sana kuhusiana na vifaa vya kiroho. Watu wengi sana wanashindwa kuelewa vifaa vya kiroho na wanafananisha na nguvu za giza, Freemason, uchawi. Iko hivi. Kwanza, yeyote ambaye anapinga vifaa vya kiroho, tafsiri yake ni kwamba hana mamlaka ya kimungu. Moja, mbili, hana mamlaka ambayo inaweza kubadilisha kitu. Tatu, haelewi Biblia. Anakalili tu na kuiga au kusikia wengine wanasemaje. Kwa mfano, mimi Mungu amenipa mamlaka, nina uwezo wa kubadilisha chochote. Iwe ni maji, soda, juisi, chochote. Iwe ni ugali, iwe sijui ni chapati, keki, andazi, ndizi, chochote. Kuwa mwili wa Yesu na damu ya Yesu. Sasa tafasiri yake ni nini? Tafasiri ni kwamba mamlaka ile ambayo Mungu ameweka ndani yangu ina uwezo kufanya kile ambacho mimi nataka kwa wakati ule. Kwa sababu nini? Kwa sababu Mungu amenipa jeshi, amenipa malaika ambao nikitamka tu katakasa kinywa changu. Kwa hiyo ile kutamka tayari wao wanafanya. Sasa unapopinga kwamba kwa sababu ya ile nguvu ya yale maji au yale mafuta ambayo unayaona au kile kitambaa kinafanya kazi, wewe kwa akili yako unasema kwamba hiki kitambaa kimetoka kuzimu. Hapana, hakijatoka kuzimu. Hicho kitambaa au hayo maji ni mtumishi wa Mungu, ni mamlaka ameyaombea. Kwa ile nguvu ya Mungu iko ndani ya hayo maji. Ukisoma Biblia kuanzia Mwanzo mpaka Ufunuo utaona Mtume Paulo alitumia kitambaa na watu walipona wakakombolewa. Yesu mwenyewe alitema mate chini kwenye udongo akampaka mtu machoni kipofu na akafumbua macho akaona. Musa, fimbo yake imetumika mara nyingi sana. Kuna wakati ilibadilika kuwa nyoka na ikasaidia. Kuna wakati aligonga kwenye mwamba ukatoa maji. Kuna wakati aligonga kwenye maji, bahari ikatengana. Kwa hiyo vifaa vya kiroho ni sehemu, they are working tools, ni vitendea kazi katika ulimwengu wa kiroho. Japo of course na gizani pia wanavyo, lakini nimetaka tu nikufafanulie. Kwa hiyo sio vibaya kutumia kifaa cha kiroho, hapana, sio vibaya, lakini pia sio lazima. Kwa mfano hata mimi inategemea na roho Mungu anavyotaka kumhudumia huyo mtu. Kuna wakati mwingine naweza kumwambia mtu nisitumie kifaa cha kiroho, nisitumie maji. In fact, kwa mfano sijawahi kutumia mafuta mimi wala kitambaa. Lakini hata maji sio kila mtu anamwambia kutumia maji. Kwa hiyo inategemea na si lazima. Mungu akubariki sana na akupe hekima uweze kuelewa mambo. Acha kukariri. Shalom.